Confederation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP Kirshai Area Unit kedap da kajing sau kendit bat lengo halo kajingwan hier jurip kensan Jongki Bor District ka West Khas Hills nadu ka office jong with Deputy Commissioner West Khas Hills but ka office Water Resources West Khas Hills nadu USE but UEE Water Resources haka arfnyau terik u kelalengkot arhajar arfuar ban klipin imbiang ya ka Kulsi Dam Project hawa kri loong bakaseng kanyai persyabek namar lada pentrei ya kate ka Kulsi Dam Project hawa kri kan penlong poiwir ya palat arfu teligi shnong bat palat daki pawajar ngut kipat ba nong shong shnong jong kathany kumta kaseng ke kerpat ya kinong sensya shnong kisim ka KHADC bakimdai ban ai satya ya ke NOC kaseng ke kenturu ya ke sorkar MDA baga di ban pendam no senon ya ke ke projek ka bementoi AA ya kipat ba nong shong shnong jong ka dong kathany ha ka juk kapor kaseng ke kerpat ya kinong mi khmat bakin yang persya ya ke ke projek ka ba penmentoi tang ya ki kat tu kat ne bat ka penjot ya ka dong kathany Ong Uba Francis Soshang, President FKJJP Kirshai Area Unit, but ba Province Nar General Secretary FKJJP Kirshai Area Unit. Kalian jungi kumpaseng FKJJP Kirshai Area Unit ni singaw rungo, but ni singaw kundit ya gajiwan engori lane gajiwan survey nagaliang jongga Office Water Resources Development, but rangkat magistrate jongga West Khas Hill ha kabayade batane ka project ka Kulsi Dam Kirshai te nagaliang jungi nisiaw mo undit namar ba nagaliang yuki lam ai ji pentip ha ki nongshom shnong jongga thai te nagaliang jungi ni penpau ya gaji persya halor kane ka project bat kumbangi ai persya man lausnam bat isutu syai ba nagaliang jung pai ba ru ki persya ya kane ka project te kumta lada ka sorkar ka pentrei ya kane ka project haga bede bat kane ka Kulsi Dam akarsai te kalong ka jin dunong ka bakraw nagamta jungi kumbi nong shnong jong kathai te bat kapendu nong ru yagi kapenlong ri puji yagi nong shnong kiba ngila buhai shnong bagi spa snam kiba menshua te kumta ngimkwa ba kini ki kindu no te kumta nagaliang jungi ni penpau kajin siusi ane penpau ni kerpat ru ya ka sorkar ba kimdai ya ka ban NOC ban pentrei ya kana ka project ba kerpat ru ya ki bor sensar snong ki ba kimdai ban NOC kumjuru ni kerpat ya kisim ba kinam NOC shaki ban pentrei ya kana marlada ki pentrei ya kana kalong kajin dunong ka bakraw nagamta jungi kum kathai hi brawai ti kumta nakaliang jungi kum kasang bat kathai hi brawai ni penpau ya kajin persya bat ni persya ya kane kam